Ia au te moi te pui le tapu tu po le sava pe o le tala le tau to lima. Ale aloli tu po ngaru mo le mana ia ma vai sau sau ina pa ia sau ngata sa mo o le atu tofi. Ia o le atu u ma mala o le atu u le daliolo na tangata ai tra tofi tonu o sio tantu tu i Samoa. Ia le dei fo i fa so ngo au ma le atu folasa. Awa fo ila u savalinga ma fita i tunga li nei fo ia fiafi o le aso lona limo le masino a perila masino lona fao le fo tu sanga lua felua se fulu pre tolu fa talofa mo folo fantu asiata a me se fo le unanga ma le tutua lau Bluwave TV le dei vaenga o le fiafi o tau pa ia mo tau sa mo tau mamalu Samoa o le antunu ia si fa pepe ma sa pai pa tama ia awa fo ia le tiu fa amanta la oa ia ma le tautua lo tātou watunu o fea foi e te utu vai ai po fea foi e te whaatuna paulia e te ulu whao ma whaatuli vangaui ia e le ngalo lava Samoa o le atunu e pele le loto o le atunu e mama e le anganga a me se foi o le mafaufau ia o le atunu e tātou te titi whaitama iai e a fuai o no tātou sisi elfia mo tātou sula tātou mesina ona o le atunu e le mawhai o na whaangalo i le loto o tātou tofi. Talo whala i le nei vaenga o le fiafi. Ia, mai lawai, ma tā whanua, ia, i malai tele ma malai tā funai. O malai o le tutoa, whamai o malai o le manino, o malai fo i o le awa. Ia, awa fo i le tawaitu ma le tau tangata. Whamai o le fale e tau waitu o le malai fo i e tau tangata. Ia, awa le fio le tui manua se ia, pa ia lava. Ia le si oi ma le whaasonga o au le ngoto fo i o le la ma le whaasifo i le tau fiafi. Fili ma pule tu una tau wilo ai manu o malo. Whata lofa mo folo fantu i ante oi le nganga fia le reivanga o le fiafi. Mana ira le yaso i le anga le leo le tua. E sere manga yo le tau ya mantou i au gila ni nei besela mfo i au gila ni saute. E le aise a asa tele o le lama le tua fo i o le wa amanta o na tatou whaasifo le foe le tautai. O mou mali e antu ia le tau mafana fana ia madou ia o te ronei a o le fo o le asauni e tari sa paia ia masi fa pepe le malulu le telo taimi lo no winga o le a tele le au fai ofu mafana fana o le a eva ia lungo le tele o volo fa Samoa ma fa talo fatu tu longa lau fa fobawa ia te auto uma po e mafuta mai a madou ni usila nei wa mani tuale o nanga le nei ia o lo whaatautai a lawa sio manto o fisa au tū. E manu kau nei, mātou tele tuli manu tonu lava le manga wha. Le manga wha e kolosi ai pe tai ai ai ia Cavendish Drive ia ma Lemby Drive. Ia o sio manto o fisa lai i mātou te whaasanga tonu o tū lava. I wharekope ANC. No winga fa pete sa we asi mai office te afe mo mo le ensit nga sa wela ia le ia e le shopping le i le kulimang kung wai moli o nanto nu lava ia le manto office ia mo ni si vo ilanto wo tau sa ili mai pe afe fio mai foi ia e tatou te feilo ai po eska ko waka ia manisi lava foi o vaenga mo moli mai foi sa fa sala longa mani fa sile silanga ia o lo o manuia lava foi so manto office ai pulenga le fionga ile fa longa le fionga ya nai fionga fo i le nga fatasi ya fuimono mountain e ai me se fo o manto o finga luenga anto ai o te fia fatalo fa mo wo fo lo fatu ile pa ia la silasi o wo ma pa anga ma mai le tanto tu tu ma le unanga le nei o le Bluwave TV po le Blue TV mai se la fo por clambe le nei Tautai A'e S3 volo tanto botulu ia o la ulana na fo no le nei fia fi mala utau manu wo Tautai A'e faiva ma tiuti o le nei aso. Ai a whape o le whako a e sa ungi ke alu e whailau sifi pō. E te le Tautai A'e la. Ai aluia i ngā whainga rue. O le wala au hangai wala au ai ia. O le hase wala au siau wharetua, a siau to olua. Tatu wha o ngale ngana wha whaingo fi. O le hale wala au e kere nga wala au tua ilo to olua e pe a whape la e sa ungi ke alu ke whainga ruenga. A o le hafo ilana wala au e wala au tua i pe a whape ua fo i mai ngā ruenga. E whai akur ki ngā le ai ngā kaukai ai. E te loa lau tu alalo. A maka ngenka ko whai. Tato umale mafuta mai lungo tato porkalami. A mata wata tau na tau a mata o na whateitai.
o ele tina a whapea o lefa to ai taunu o mai tamasa usu la vai le kai au ka fau o ye sorry e whainga ruenga ia nga o nga e ngofa e whai o e runga wa nga e wha longo kua wa pa o mani ta vale sta mano wa to e family drive e kere ke i fo o ye runga nga e ka o le so anto ia e po le ala le yu se mea ai fo i le nga e kapenga ai a ma losi ma paka ku kongu rau tau kau ka iai. E po lea o na fōlinga vo i lele matua wha pe e wha sia. Ai a whiko ai malau kau ka iai wha pia lo ma siau toro o e vevela la le e si ua e vevela le umu kalo le whai. Ai relo o le whato a tua whio so whaatasi mai lawa whaito a whato a la fo. Al talo whatu la ia te auto umai runga o poro kalambele ne vanga o le whio yo le tala le lei na ia uo na ia utama wha le nganga e a me se fōti na wha le nganga o wo ya ke riso. Whatalo whatu ia te auto uma whaftai la tau pito la au. Tahua tele la tau pito la au e afuai o na e manuia whaiva o lo tātou wajuro. Whaftai lana mafuta mai po whela fo le tafor ke lope le te mafuta mai ai whatalo whaasiata i ante autou. Ai o le tātou wosi i tātou whatalo wharungo le tātou programe le angona matanga i o le tauta ia e ir kako wha malo e ir tātou whatalo wha ia ai le se kako wha ko wha a talo whantu i le sunga i a tā vita sui whatau le mafuta mai rungo le prokalame o lea e whea ngai fo i mga ruenga le ne fiafi alo whantu watching from Sydney ia la ngai saori mangko ele kai kai mi singi kai mi ngai fa talo fala ya o le ha e eva mai rungo nga luenga io ia fa nga la fo me nga kom fa fisinga aka ilis kai o to e nga e pingi ala supervisor ai e fa longo mai loa ya te o e to e ata ki ele we ko aka mai fa pe we o ke le fia fa e se kai i fa pui a talo fa tu sunga le o ya kiso se yuli ma le fretua te sinda ia ale mafuta malene fia fera nga leo se uso ya risco onu toa io ma lo lava risco a maita we Alaska a lo fa tele atu le vanga la fiafi sulita tongo fau ka leopa le mafuta malene vanga la fiafi mai melpone au Italia o for fatu proclame Molly Pearson fa tai mafuta malene vanga o le fiafi me se foi o nili fale o lupe le mafuta mai le vanga la fiafi fa tai mafuta mai fa tai fo ia ia te to lo sheinga le tanto polo kalame io akare le moli matua isa o le leila ukala io fe tau tutu amal to lu le feito to alenga usur ko lu le kai o la fu e ta to ia ele fa inga o ye pule me pule aka ko ia Ruben finau fa tai mafuta mai le vanga la fiafi ia so i fo ia le mafuta mai i Craigie Burn. Is that yeah? Or so yeah, like a pronunciation. Yeah, fa talo fa mo follow fan to ianti auto uma i revanga o le fiafi. Kiso fa tai mafuta mai le ma na ia le tau tai happy. Ui va yanga kiso. Ia ma lola vai ati o le uso nga le wow fai fa le nga mea o follow fan to ia Henry Vaulico le mafuta mai le vanga o le fiafi fa tai mafuta mai. Mas eu vou lá a nesse le au pepe tanga loa tai mafuta mai le vanga le fiafi mai le lo mo Wellington io ia ka ku kapenga fo e ta po el tanto au le lo mo Wellington le le fo i weekend ia ma wia le fo ne fiafi korita Joanne went fa tai mafuta mai nai mele pone e au se dalia e le vanga o le fiafi ma se fo o sulu o ne semo fere mafuta me ka o sulu Sydney au se dalia fa tai mafuta mai Kuini pea le mafuta pale de vanga o le fiafi i Mount Druitt o kai e ka uro Mount Druitt pe o Tara toa pe na ia mafuta ka le vanga o le fiafi ai me se foi o Ronald talo ali tui tai mafuta mai io si ka ke o fia masta o uma so ka masta io ia ngata foi lea o le talainga ia le vao to alei matapula Julio fa tai mafuta mai ia ele nei vainga o le fiafi ia te auto uma so kikiro ke o misi ku se silunga sila fa tai mafuta mai ia me se foi le sunga te po lau falilino fai masasa sulusi le fanga no foi se uso ia ainga misa sorry Petelo Milo le mafuta mai nunga por kalame ia Espiritan ele ngata foi lea o le sunga ia MJ afualo
le whaaftai mafuta mai nai o Tara, ioe o Tara Heart. Ia, ma le toa tele lava o le tātou mafutanga, Rebecca, e te wati vea le mafuta mai i San Francisco. Ua se fulu ma le toru minuto o te nei le tūlain se fulu o tau i San Francisco. O ha mai o kouringi e so wai tasi nei tato update. Ai se kuskusi maka koule America. A leo mana ia rungo tato pokalami. A feo le te mafuta mai America. Fai mai singau ka mai parkalafa manga ia fu ilele e salo fai tala lele. Wa ole Sofia, ole so lua le nei. Ua wha mawina le tala wha soro piko America. Le nei aso. Ua tu la ia i le sunga i le former president. Ia Donald Trump. I to tonu America. Now, the reason why I'm saying this, because ole to atele o tole mafuta mai. I America le temine. Se panga mai singa ole ase la ngona. Walanga ole mo ke kirikilo ako. Now Ryan's going to put up this photo. Ole mele lena tupu ya mantu ono ese tatu taimi wa ngopong sa u ko u mo leva na tupu a o mantula. Ole va inga lea ana ya na lela. Ina ua tu la ile ulu wa i pele sikenge tala fa solo pito o America. Ia I lumo le fa masinonga madulanga fa pena. O la sela ngongo o ko ngai America. Ia o tele lo ia wa mana tu mantou ia. Nga nga va ia kwa o ia please king ko ki ale mera ki le walanga mau tele ono no foi America. Ai ma faina io la sela ngono o to e me se foi po lango inga foi le foi tama po le foi Bristine taimo tu le mai ia la foi la sela ngono. What's the feeling ya to? Ai le ono tutupu aingi feke inga mangi vavao a oi fo yo no fo taula talata o ise so mafuka marika por kalame o le no fo tonu la vai I New York e wa pe o inga e luke vai kule le watu la ia ila sona le la mo le ulu ai taimi se il tara fa sol pito America. Anyways o le tatu fa talo fa la vale tatu te o ide si talo fa tu le matua fa tu masanga maulolo maulolo le mafuta mai ia ile nei vanga na fiafia lo fatele antu a me se vo sa vai Filippo ma le mafutanga fa tai le mafuta mai mais poloi ia me se fo o mita ina gout fa tai le mafuta mai i Dakapen no flakes Brisbane ka viola e kauma punga ro ka lau e kauma peva ro ka o ka lau ngukur ka unga vantur fa fonga Samoa tai le mafuta mai le vanga o le fiafi fa talo fantu ia losalia mangeo le mafuta mai na Seattle me se foi ia ole to fine ia rupi ma le tonga ia le sa le mafuta mai waloka di ka ko farolo na le Tasi Market na West Auckland ia ai le ngata ilea o lula lavatai ma le to foi mafutanga Susana Yone tia talo fa lava long time sis ia me se foi to tele o to so la ku dungo tanto YouTube channel melu si paia fa tele mafuta mai me se foi ia ole sunga ia aleki nga tai leo sunga no o sala le mafuta me dungo tanto por club Mary to lua ia fa tai mo fa mulianga me se for mafuta mai nga tai leo o fui ava manu taito le mafuta me dungo por club me nai me rewa ia me se foi la le sunga ia me lia fa moana ia fa tai le mafuta mai I le nei vanga o le fiafi keni mo bola alo fanto mai Waikato fa tai le mafuta mai ia le nei vanga o le fiafi me se foi o to uma wo ma pa anga mai ai so vai ko po isisio Johnson Kuva sauvao malo se fo asiata fai mai au ke aluenga okay ia apea uia le li poki mersunga Johnson ia America ia e fatalo fatu fo I sunga ia Johnson levanga o le fiafi ia me se fo yo saufa inga fa fili Willie Danny Piper Missy malo lava fa tai ma mai fa tasi mai Brazil kau kia li mere ia pe ano fat o yo ke fa pe tele tele tonu na e ro tele tonunga ia ua so o le ngafa o Samoa o le winga o le tala o so o ngafa o Samoa o so o tatou sailinga malo e o tele langa a fai e ka ko kanga ka ia mafuka mai iapa e ka ka masinga mafuka mai iapa ia e fu tanga te masina mafuta mai tupai ia ke ro vela ke kong e fu tanga te mafuta mai Brazil ia e fu matanga te mafuta mai Otara Teresa semu malo lava mafuta mai devang ole fia fi fatalo fa tu Arizona ia me se vela pale malu lua mai tau fo I mafutanga fa tai ai ole
Tasile na vaenga matautia o lo iai le taimi le nei. O te whalau tele atu tonu o tātou taimi e tu ina tuel tātou updates. Pe mai an manga ya kero kako update a mesa foi la ona iniso tātou tala matautia e tupu mai Samoa. Ai pe wo tango fa mapu e atu le nei taimi. Ona o le tūlanga ese foi le tala whaasolopito Amerika la tōbia. O tūla I mai le manga fa pene Ernest Smith e na ngata fo ilea o le sunga so futi le vao salu Maota le mafuta mai fo inai Kansas a talo fa mo folo fatu ia bisela se uso le sunga le li pese au le ia e tau te tala noa lo me ta o musika tatou tala noa lo ai tamiti o le motu mai sala fai ia kau ke kala ngoa lo I musika tatou tala noa e ai o lupo polu paritaunga ni folo ese le au le mai maungi ka mai ki pe anga le to tele la tu fanau io ma fai o la to te do lu na tu lo waswa a talo fa tu I le uso le fionga ia ai o lupotea polu paletonga ia male fale tu ale tu finea mai male no fano ma futa mai vailoa vailoa tai I nai America Samoa ele nei vanga o le aso foi ia po o le ni foloa fa tai ma futa mai ia so o me mariska me ki au le ia Shiloh stau mata fa mai mau ka me ki le peng fa pe le e fo nga le ngu mai ma a jalo fa tu ai io ia ka ilo se leo fa tu ata tu tala noa ia I leo mai America ma territory America ia pe I tau la mua mai lava sunga ia puru palitaonga tu lo suafa ai aka ko kala ngolo I ngi au dero le ia se leo e o ma le leo se uso ia tau tunu po stau mata fa maka ukia ai vaila ia ilo na ulu pe e fa umi ia e tau mai fo ina ele o talia ia le o langa fa Samoa moni io o tau wa fu ile ni tau lilifa ia se uso I me fa pana ai fa talo fa mo folo fa tu o ne ngano yente o e fala fa mai ngu fala pa waro kama pese e tele no va ia eku kelo taimi io o folo fala mo fa talo fa dia te o le uso le nga ile fanga ro ina tfie mole o lo fanga ele fa le tua ya se ngia fata fatu valu le mafuta mai I sale moa I think o sale moa po afenga le mafuta mai ia o misia la fo o le tanto matanga ia o le setina fo I fa sino sio manto fa fenga inga pasta waita fata ata lo fa mo folo fantu ngo singa tanu vasa pepe fa tai mafuta mai ia nga tai leo o le to fa pra fionga ia au mua se nga fo lava baloni le mafuta mai fo le vanga la fiafi ia fa talo fa to fo il tamana sai la fa ia to mua le fionga le fui availi io esekia tau vau fa tai mafuta mai mis fo kupu kimanis le mafuta mai fo le vanga la fiafi talo fa lava tau pea ia mauto malama fa wolka ko fa kalofa ai se o fa tai atu tatu company lango no sua le major sponsors le Tasi Market fa tai tele lava ele lango sua ina manatua wa uma ka ko me ka ulima ia sa au mai le Tasi Market la u haru le ska ko oka vai aso fo tau nu tatu wi a fo lava ponge alongo ngakala io pa umalo o le ume la tu pa oula ma tu langa umo fingo ta fa pena ole am faiona au mai le tantu Tasi Market I vai aso tai tasi ia le to ai tau nu mai le tantu fo ile leuta ole mai lunga I vale le air freight ona e mi aso e kau fa akadi ka containers e tau nu mai ole nganga ina ia mafaiona ki livant o life ele sila fo fa malo le tantu color shop I matafele so se tu inga vali ele ngata o valino Maota malawa o valino fo yo ta vale ia mo fo manisi o lo mana tu tantu ele nga o vali ai maua o mai manisi o lo a wa fo le fa mai no lau fanua I tono so tantu tuno awana ngalo di tantu color shops I nai matafele tuli manu tonu lava le manga tolu e fa sanai ma le Maota fo ile sa ta o le felo I mo so ya le ua fa no ino le tu loto fa talo fa mo folo fantu ai ia il tanto unanga le color shops ia ngata fo ila le Pacific 40 ma talo fa voucher awana ngalo so voucher tala o loa la fo ai au tupe I Samoa sorry fa ye fa ka wele veskupi ai fia la fo tupe e isi o nanga o lo available o fo nei ngalo se taimi on tanto fa failo ile le pulisilio le GMana se I facing makala e winga e ta avale fo XUV 700 lua fe lua se fulu mre tolu kamanga ke omia ai fa malo marka vale yawe io
pe ya e ongo mau ai vo mo pe fa pe e ser menga e usu me kai Iyo Jacob yo po fa tai ma fa mai I le nei vanga o le fia fia se la ai se pula o le o fa solo ma ya le fa solo ma ya ka ma pese la le e le ja wilo o le am fai ona malanga tu ta ma pese nei superstars nei le tanto o juru ia I le kon seti foi e fai winai pe te tala ina ele nganto le ono sfulu tu sanga o Samoa ai o le a fai longa ina le ono sfulu ma le tasi tu sanga o Samoa ia Lydia Erican ma le to tele lava o to te pole e foi me lo tanto malolonga ona tato atu la ia le tanto update ma se koe fai so fa malo ia ina nisi foi o to le o to no lungo de tanto proclame il ne vanga le fiafi pe mai fa salon fa business nei Oh wow. Come God makes you just give me a second, eh? Hello? Hello? Auntie! Ja, så var jag till det. Mayuko! Ja, men fej. Så det är så. Kan jag sen med så på pengar till för problem med lunch bara okej. Ja, men kan jag fånga? Baby, what do you want? The barbecue one? Barbecue. Okay. Chef, I'm more sorry. Ja, okej. Vad är det för lunch jag har? Thanks. Love you to the family. Love you, man. Okay. Hello, Vaku. Yeah, fancy. Barbecue? We have the barbecue, please. Tell off a voucher. Thanks, tell off a voucher. You know how much I love you? No? No. Talofa lava Samoa o le o tau mai I fale o loa le Tasi Market I New Zealand nei tanto o loa o mea tau lima SS mai Samoa e pe o fue ma to launga tuinga matano panuava ula fala ula nifo titi furu mua fa pea manifo oti maleano no ayo nisi o mea tau lima SS te filifili mai ai mau fo ia tanto tau mafa SS mai Samoa e pe o ia ula mafe fa pea talo ulu mafa I se tau o fietele pala unei lole numero lo o ilunga monisi o fa matalanga le Tasi Market le tali o lomana Shop in Maota can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Maota. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. Daimere wajile uluso ma 5 minuto te neli July 5 le tautua fa wa Bluwave TV ma se fo o proclame o Tautai A'e le nei vanga o le fiafi to yo follow fa to fa fere ya tunisio auto ya le fo fa o tanto militino mo tanto wa mimusa le tanto proclame o Tautai A'e le nei vanga o le fiafi ya ai ma se fo ya fatalo fa ya Amelia fa mwana le mafuta mai lungo proclame Mary Tolua ya malisio auto ya ai fa ngaro ina fo I sunga tama tai fo ma ya I rata pasi ya le nei vanga le fiafi na le self seas malo lava le ngā lulu me se foi la o se uso le pitalinga ya au pau John une pasi ya le ta fau oi le ai a fainga ruenga I foi na e le self seas ile de manga le via Lilian Anastasia Tito Firo me se foi ni se Odo Andrew Ezekiel tele fa tai lava mo fa murianga ile de vanga o le via fa talo fa foi fa malo atu le to fine tau eu io le mafuta mai na I santu paitea manaia io tanto a fai wala vale live wala foi na fa foi ne aso e me se fo o tina ya mam mele ya fa pe foi ya auto uma lava to fa ya matiu ya le ngata ilea
o le tausi ma uto uma so tanto no uma la inga santo pa te fa talo fa to ia Lucia Pesamino filia le mafuta marngata ilea o ala inu nua mo ia ma tau foi mafutanga o foro fa talo fa to ia suava yo le lofa orga kale o suava yo le lofa o mo ko ia ufia ka ia yang komengi esa o aire ko ia inga sava e ke vinga mai e ka ke ava vanga ai o mawanga o ele ingi lava ke so lava mo e a talo fantu le vanga o le afia o tatu o le anta lava fa mel finge ko e launga ngofka nge ge manto sa tu paitea o le hata lava le tali o so fa benei to o kasala to fa tai ma to bai kan tai leo le sunga le fa fia ngainga sia wo fa pele ia i le fionga le to o le manino pa io la inga santuana le fionga le au pepe beni a pulu ma le fletua ya Lilian ma futa ma le vanga le viavi fa tai mo follow fantu ya o le uso tu lo lama sunga le fa fia ngainga ia me se fo tune tu i ma le to tele o tolu le porkalame Lili Filippo foi mono fa pe foi la i puniu le maftanga be pin nei mo to uma fa tai ma futa mai le vanga o le afi so kilo kunga tato update ono o le tato time o le talia fo ile tato malo lungo le programme fa talo fantu ile to fa ia por sunga tu sa mau to fa fata ma to fa to masanga fata tamati le lua ma le tausi te sisi io o le o markai mi o matua tele le au esi mai te au i lo tesi Wellington le na e mliu mai malau to fa ia so ma fo pe averunga ka ufonga auction le tesi le na ai si tato tu tanto news update mai Samoa me o lo tupu mantala o mai tono so tanto tiro o le tasi o tanto news o le ua i to tono o Samoa fa after matanga ruenga o leo ma fale pui fionga le men's time se fo komsina o le ua to ai tau nu i Samoa ia masini nei mo fingerprint e la to sila mai ai fingerprint machine fo i e mafai ai fo i ona so swani malo le malo e se fo i o le matanga ruenga o fale pui maunanga tau tine mu ina ia fa faingo fiela to nga luenga sa ili e mai se lava isu enga vo i o fa lave tutupu ia ma me tutupu tonu so tantu juru e mai se lava le ke le nga wa o le au talepe fale o lo ye nei ma le au lima tango vale ia e ola vo i fa lave pe o maliu ma o mai le soifua ana tu la o masini na ie ai ma fai ai foi lele ona la to fa ma wina ia tulanga lima lo fingerprint e siaki ai foi oi mana tuala fa te tainga ia o gero ko si le fia le to telo nei mea ia ene mo na i mantu tina ma mama tu fa le mala mala ki ngi me o fingerprinting ma o le tamale fa pe o le taimi ai mo li ai oi ma vantu oi le official le ono solinga tu la fono po tu inga oi ia o nga fai lo la ia le o fingerprint fai uma lo le o fingerprint fo i fa maulo lima makua o miai ia o fa solo mauli mamakua ke lo ua mala le ya le si foi to tele mala mai foi stau mala odi ia bana tuala o la ua ta mau ka ofia ia nga u tu langa lima ia a fa pe la o moli anga ye kele nga ba koi oe fa ke kinga la ka fa fengo fia tu vo whatever foi no ole matanga ruenga o corrections in New Zealand to sangant tate mala mai la fengo me a fa pe la o le wa va ku oe o le tele lava o taimi o lo wanga kula e moli ai o le lima tango vale ba fengo fie po o le fau mea manangoi tu lo ngana so o se kai mia la fo ile le pie ke kau e kakalai o itua le waka kala o ikua ai o so mai se ngao inga se mea po fe lava e o atu la leo ua fai mea ngao fingerprint esu me vo ia au fai koko o mea sa ma fai ona pa ia le tangata pena tango ia le tangata lea ua se o lo masano mia e uma loanga su mai leo mo ko nga vaenga penga ona mai lo la ia ko siaki a ko masu esu ia ila dou ia la ko ke pi o le la ko mausa le a fuai ona kaloka e le fa fai ngofia fa pena ia kamalanga e siaki ku lo la match le ila so alofanga e le so alofanga yo fingerprint balanga
e le fa peanga e o se kai mi wa sui o fingerprint fa taila o ia i loa o le waka ko Samoa la now o mea nei o nanga nei wa le vanga kaunga avaku tono si tanto o juru mana tua fu ska mai ku ngua i re ka kaunga fia se lau ko sanga o ka su engi me ku ai leanga o lela wa ia le fa mauni anga talu mai si fa la vela e ia si maliu ua umatu lava ia ua watu lava na ina tangata e au noa male mawaina ia male iloainga kongu o tūlanga na afuaina i whaale velafi. O le mafu angala le ia te au. Wa le vanta tauna avatu nei au onanga i tono o le tantu o tunu. Ia a tono fo i o le taimi. O lea ua tala whea unga whaaftaila. Lea la ua i Samoa ka maia fingerprint. E wha mau umai mana tuala. E le eiso alo fanga mai mea whapea. E le lava se alo fanga. Ia o le a whaafengo fie i fo. Ia malo le malo. E mese fo. Ia o su enga. E vaenga matulanga o lo tupu. Ia, o le sila nata to update tonu o Samoa. O le sila to update. O au ngani le fio anga o apolima. Ina ia to e whaale le ia le lanto wafu. Si o lako kama i wafu fo ilea lea e malanga mai eiva ai manono. Ia pe malanga atu ai fo i tau i oi apolima uta. Ia mawatu waina ile motu i upolu. O le ala wa ngangi ma alanga ma whapea le whanonga o le paia o ainga wa fo ile fio suo sau. Ia me se fo le suo le toa o le sau ngalua ia me se fo ia sau ma ia male tu ia ainga le tai. O le ala ua whaatangi fo ile le ma mailo la tau whanonga ma whapea mai le whainga malo. Ua te tauna to e sila wa le vanga au mai o la tau whanonga ona ua iai le wha ai te tenga ma popolenga e tusai o si o lantou tamai wafu o ia i le taimire nei. Ea, le fo ila ua sila tutoa ia i le whainga malo, me se fo io fionga le whaipule o le fo ilo tū mai ai. Ai, ola utala e whai le vaenga le au tatou iei tatou updates, me se fo le whaala te lenga o tatou updates. O le whesiri ku kasi e tele na o so ilo umafu fau vantu le whaafonga mai ala antunu uma tupu mai. O whea sa iai ngei, whanga le sa le i maua se hawa noa mua e mawhai ai o ngā whai ngei mea. Awa lea atawa ai atu nei. Ia, le whako a wa approve mai masau noa le fionga le tamai tai pāle mia whaaftai tele. Le la koe whaale lea e wala fu i lea le Island Road le kolosi a kuanga i kiavi e ruatuanga i le fionga si umu. Le tātou te le kolosi a kua i vawe tautua. O lo winga la o lau tala. E peye fōlinga mai o mea malava mawhangonga o ngai kumalo sa iai mai anga mua. E mwheno whatu mai anga mua. O le whako a wha a makangi o ngā kau whai. Whatu ai fo. Peila fo i wata tilo atu ta ita ia. Peila o laka whai aku. O lea ua whaakangi mai a polima. Ioi. Wha mole le malo. Sila mai. Si koe whai aku mako wafure. Ua le vana tau mo whai atu. Ia e whatu fo i o whai pule sa iai ngā whai kau. O fea fo isa ave le wha mua. Ai a te au ia. O le vanka kaunga. O le ai leo se whai pule mua tauna tūlai mai. O le whale leia o vaenga ia. Ta sila le vaenga o loo lau alunga mai Samoa. Ia. Ta tia tu le whionga le whai pule. Eme se foi. O le minister o ngā ruenga ma le whenga malo. Ta si le mea ua mautinoa. Whaafekai ia i nge mingiska. Wai ta si le mingiska ele lei fo ia ufso ta inga ia. Eme se foi ona iniso update. O tero taimi e mate whaasoa i ma le whionga le minister ia o lope a whai malanga tu i Samoa pe e whio mai foi. O lana wha mua, o upungi masang yung sau ngoa i mingska. Pe mai asiata o a umalo utu ai ngā tangata. Pe kalo sanga mai le whai pule o le ai kumalo, pe le kalo sanga mai. Ai a uma mai sa uka milonga wha mai, ele o iloa e kumalo malako whai pule. E kai mi o ke vili a kuwaila o CEO o ngā luenga. Po la ofe ngā luenga. O mai kako ki. E la taimi a luatu wa ka malo pengi anga asia singa. E la tu lo sila antora me wa kaunga whai. E ke e ala whai pule o le kumalo ua vili e kumalongo aku. Ia, o le la whai kai au mea ngā. Whakoa o fo ingei mai anga pōsa ua ruaku. Ia. E whape nā fo le anava o loo i le whaato whala inga. A le fo i mingiska. O lana le nā whaasoa. Ia te au la ia. Ia, whaafetai fo i le toe whaamanantu walanga o tala le tusi. E tupu le whaatua i le taulongolongo. O re kai mia langei. Ia, o le whato a pei o le a whakaungu umanga onga o ngai ngisio i tū malo. Pei fo ana whai atu. Ia, le tū malo fo le wa au whanoti.
kasi ngai au wala ngokala iki mai lava vantu fa fonga Samoa ia fa tai ole wa kauso o kule ka wa pasi ia masina ma fa solo to nga I longa a waso ia when I say waso I'm talking just 5 years ago 10 years ago nga kai ka fanga le manga ko ru voilele ia ili ya kulole alu nga masinga male alu ko alu longa ili le alu nga ile sipiko fa tu fo mama a voilele ole winga la la tatala fa fe tai fo ile nei time ia ole ngatala wa ngangi mai tu malo ai wa fa ngofie ona fa kasi la le me mana ya le nei time ia malo fo fa tai le fa to fa la inga ia fa tai fo le fio anga o apolima ia wai good timing fo ile nei ya vainga ai tasina vainga o la bulunga mai Samoa ole isi tu langa fo I tono sio tanto wo tunu o le saunoanga le fionga tama ita ipa le miela na fa tele tanoanga le sona fi ile ngata na ia fa mapu e swinga fo ie ole anga ole fionga ile au mamalo le malo ma masio fo e fai malanga antu mo vala aulia mai America Samoa isi Singafu ile ngata la ile ole sa ia saunoa ai fo fa pela na saunoanga ole ua fa tangaina matulanga fo ile fa mausalina se tasi o fea ngainga a Samoa ia ma le tunu upa ia le tunu upa ia o Israel lea o le ama fai ona fai malanga o tātou tangata e au ngoa mangi visa kau ke ho fo ile sa o loto e au ngoa mangi visa e malanga ai Israel fa pena fo ila tangata o lo ile nu upa ia pole e la tau te malanga mai tutonu o le tātou tunu I Samoa Israel manga ya keresia mana keresia au te fai atu la tala ka fiola ela ngi pasese ai o se va no da wa mana tu fo e kasi le ava no la wa lunga ya te ulava ia au o tato ni tanga tai keresiano o ka ko fo ngaka o le matua kala loku lava o le matua tato tala lotu lava o nginga ka ko kala ngoi le kuspa ia matato finawi I tu nga fo ile tali tununga sole e kau ai misa ya mais fa fitaila le o mo ne ya va no ole ya I lo umo na malilie ia fainga ma lo lua ma fa tala noina ia to ya ole so fa tau nu o ile to inga vufuang mana tu la na langa ila ni so fina ngalo wale no to sila uma dulava mo mata fo e ila ni so fina ngalo mi so o fa fisilia le to stala sa fisilia le fionga tama tai pale mi amre fainga malo ia pele ono a fela ni usila ma usetalia ina ia va no fa pea o nga ufaisima mau kelo Israel ia ai o lela e ono o tatou ai pe o so faiso o mai usila o mai Australia ia o lo ia lava fuafuanga mai ia ntia fo pe ona atangia de saunoanga le fionga tama tai pane mi o lo fa nga solo tala noanga ia e le fai ngofie fo io ona e ia tunga lunga pe ona ia sauno e se fina ngalo le tama tai soi pale mi o tonu ni usila nei ia o se tama tai sa tamali sa mofo le sai sa no fa pe na paule popole ngai tu fa pe nei ole sa o loto nga fo ile lo feo inga longo winga e kasir va yaso lo masinga mo kwale o fi va le mai ngai o mai sa mo ni sila ia pe o mai fo ya sa mo Australia le mangi se ko ngo fo sa mo pawana o si ia pe ana fa ya dula tala ia o lo ta otope ia antonwe tu pur fa tu ile tau longo ai fa kai wa makala ya senga se ku ngu se kas ia se ia te ole fo ile me wa ai le manu o e o ka ko vinga fo mana tu fo New Zealand fa pena a ka lu Australia pe sengi o ele ise inga o ko kongi o pa se e fa pena fo la ku ole New Zealand ngai o America na fa pena e alta mai entrant visa nga le fai pe rusul lima tala e lona tau nga kai minga nga kai laka ai sa ile I matua fa tal gelengi apala yongi visa mani me fa pena sa em fa yona sa oloto ai na ole toru e masina me fa yona e watu ele mfa langa ela ku engo fo o vai o America o tu ai nga sa oloto nga lana lea e mo mia le tau au nga ngesho ka ko ya ai yo le fa taita to ai le manu o le wakakala ai ole me sili matawa e mo kakala mai le ai le ngu pa ia wa taulanta to wo no pa ia io a talo fatu to telo nisho tato wan talo to mai Samoa ta pena Samoa e talimalo le fono tanga tele
o whaululunga o malo le taupulenga. Whai ai Samoa i le tausanga fau. Ia, whisiringia le whionga le tamaita i pā le mia po le aso na whinangalo. Pe whaamata e ngā whakia e Samoa. Le winga o le whaamtalanga. E taute ngā whatia o na tali malo. Mana tua fo. O le whailau kusi au ao malo le taupulenga. E mesi fo i o isari o le Pristine. Ea po le whaata mare ka unga. Ea o le whionga i le tupu. Le King of England. Ea wawale o toi Queen. Ea lono wingala. O le tua inga maua lunga le na. O le anta o do mai ai tali ngā malo o si o tanto waturu. E o ala ko inga sky fo ile o le felele isa o kua o le private air jet fo ile I tonu Samoa matulang fa pena. O se matati ala wa lunga le nei matati a pe a tau nu o manuia. E le ngata o le a benefiti si o tanto waturu. E le ngaka e pengi fiki so ka ko mo le ulu e taimi o le afa tau nu ina ile vaenga. Ai pengi fiki mai I le tūlanga fo I o fale tali malo o fale ainga. Ia o a lava tūlanga o loa e peio le. Ioi, ava malo, so sko inga o loa. Mana tua pe e tō maanga I ai ilanto. Mai se lava o tātou turisi ma le tamau a inga I te tōnu o Samoa. Ia mara tina o se tātou utunu. So o lala ua tā pena e me se fo o awala ma tūlanga mo fa pena. La ua iai le tā pena ngā se o tātou utunu I Samoa. O isi o tātou wa whaurulunga ma tā ngā ruenga. Mwhaifi ona tōwhia mai tono o Samoa. Ia, e tō tele lava, lima sifuru ila tō sa tōwhia, ile lua vai asu taluai. Ia, a tō I malisi tō lua le ua tō e filifili a tō e kāpene taile lan tō whunutanga le vaso na tēnei. Ia, le au fia ai, ia, le fionga ia tō fia ai, le tamaitai, le fionga e whunuti, tala I tupu lia, taifu, e a vea ma CEO o le matanga luenga o tiute ai mai se foi o tupe mo e tono si o tanto tono le fionga le tamaita I whaurulunga fole new CEO of Customs and Revenue le fionga fono ti tale tupuli e taifu ia lea ua pasia ka peneta ma filifilia o le avea ma whaurulunga o lea foi matanga luenga o le matanga luenga lea o le minister matanga luenga lea o le fionga I le sui palemia le fionga I antuala te vanga Bonifacio o le isi tōwhinga fōle fo ua toe tōwhia e le kāpeneta o le sunga I a kolone tikeri o le sunga I a kolone tikeri leifi mai le awhionga o lalo manu le la ua ia lipata le ua tōwhia I le tōwhinga le o le new secretary and CEO o le Public Service Commission ia po o le whaurulunga o le matanga ruenga o ngā luenga tangata whai ngā ruenga pūlenga o tangata whai ngā ruenga e to tonu o tātou watunu tala vaula fo I le sunga ia kolone tikeri leifi ia ai whaaftai fo I le tautua ma le tomai lea la o pūlenga fōu ia wa iei fo inisi o matanga ruenga o le matanga ruenga lea e ua iei o ngā ruenga o le matanga ruenga lea o le whaurulu lava I le fionga le tamaita I pā le mia fionga fia mea naomi mata afa ia e o ngā fo I ke sila mai o e le Samoa ia pe afa pe te e o ngā te sila mai ai ma e familiarize I tangata o lo o ta I ulu I matanga ruenga ai le ngaka o lo e whainga ruenga ia po makanga ruenga ke fia surufanga ia ia le na ia ma tātou tala fo I e whaavau malo pe ona o whaiantu o le aso le nei o se aso winga e se le malo tele o Amerika mo le taimi mua ua tu la I lumo mo le whaamasinonga ma moli ai se na vea ma Pristine le sunga ia Donald Trump mo le taimi mua ia lea ua tula I lumo mo le whaamasinonga e tu tonu o Amerika I le state o New York ona o ni molianga ia e whaasanga ia te ia e tusai foi o se leni na ia tutongina I se tasi o mafine ia I tūlanga fu o ngā luenga whaakanga makua ngā ruenga fu I ele e kau o mai loaka wha pe ngāri kiwi wha mai kala lo makua marko I ngai whanau kapungi o maka o le ala ua moli ai ona o ni se tūlanga I se tino I tupe na ia tutongia hash money le ta ua fu ilele ia I se teisi o tamaita I fu I e tūlanga o ngā ruenga wha pena ia ai ua le o sa o le ai tūlanga na tele I whaailoina I le taimi a o anga fua mai ma fotua I mai le whainga o lana whaalau iloa ma whaatosina I le taimi fo I o le whainga pālota lea sa ia manu malo ai o le vaenga la le na
tala whaasoro piko lalolangi o matua news lava fo. Ia, bo uma foi langa fai fingerprint o kamalo, nen kako kalangoa ngea I fingerprint fo ia mai an tātou I Samoa. Ia, o le ala ua whaamawina fo, mana tua la o mea, ia, once whaamawa yo fingerprint, it's forever. E le lope uma o mere wala au ia te oe, e tō mau lava fo yo, ia, o se vahenga nā la hua lunga. O cases whapene, e le whai ngofie, e le tau ngofie fo, mana tua fo. O le molianga le nā lea ua whaasanga ana I le na aviam Bristane o Amerika. O te leiloa I tātou tangata anu o Amerika. Tangata Samoa lo I tonu le malo tele. Pēla tau te lango ina ia Donald Trump. E sili atu fo ilo tau si la fia na ilo lo mātou iloa mātou iele ono no fo ina. Walanga iani si tangata tate iloa ina e la tau te lango ina. Ai se mea e sero fia I ka malo le tulou lo fo. Ai se mea la ingo fia ui iai. Se o kama fui le pe le fefe kalangoa. Pe le fefe kau ka e matua le fefe a fo ile le feko ai ma tai o isi atunu. Kama fui pe pasa sa wai pe kau le popole kupe wai mau mea. E te le tai loi. That's my only opinion. Ia ai tau te silino tau sile fia o tau ngai ngofo le mano tele ma territory ma state o America. Ia walanga o tau nai tau te nuti mea fantasi. Sa avea mau tau Pristine. Ai ele man tau kiro aku fo ile le fa polo ma mau. E peo le tala e fai talonga falanga mai o re kirikiti. Ma ko ia mo ke polo mamao ma mantou tiro atu. I really like his firmness. Malanga stance o te fia fo ilana tali donunga fa kerisiano. Tasi o vaeng o nei vaenga ia tati tiro ta ite ia e peo na fai atu. Ia tatou tuli mata I pea po fea e uiai ia I o matangi. E tusai o le tūlanga o lea ua molia I nei o ia ilunga o le whaamasinonga. Ia Malaysia tātou tala muri. O le tūlanga o le so. Pea lea e whatoa mai atu. Le saunoanga whaama vai muri. Ia a le fo isa avea matama I tai pāle mia I to tono ni usila nei. Ia Jacinda Ardern. O lana launga whaama vai to tono o le pāle mene o ni usila. Ia ma whaasifo ai loa. Malona fo I tau au onanga maleolanga tautua soifua tautua. Ia ole vea I fo I ma elengata pale mia I te tono ni usila. Ia ai o se whaipule, suia whaipule. I te tono se o mātou waturu nei. O nei lai le afo le lima le sa whaatulanga ai le amatai ia lana saunoanga whai. Ia ma wha vai ai loa antisinta. A leo patatou whaatasi nei ma anko, oi fui anko ne. Hipkins. Ona ia tātou tala o tolena. Ile nei vaenga o le fiafi I tūlanga fo I o iai e tātou ai la tātou me ili tātou whasalong whapesenesi a fo I mai la whaisin kako whasoa ina inisio mata upula walunga mai tono so tātou watunu I Samoa ne vanga le fiafi She is beautiful. Now how's this for beautiful? No. This is beautiful. Hello? Happy birthday, Us! Yeah, happy birthday di mo ko makiva. Se me gana mo vine kwai. Among yo kolos fanga mo makulo tara fanga joy celebrate los fanga yo tamisina. Sorry, e fia po. Seri. Anga me kasi los fanga o sin bevie. Uso, kan yung kokongi member fufu. Yeah, okay, so ifo. Pauso. Thanks, sis. Send love to the family. Okay, bro. I love you. Love you. Maloso. Oh, talo ko welcome to Tomasi. Malo? Pemo. Salo for matcha.
talo fala fa Samoa. O le o tau mai fala o loa le Tasi Market ni usila nei tanto o loa o mea tau lima SS mai Samoa. E pe yo fue ma to launga. Tuinga matano panuava. Ula fala ula nifo titi furu mua fa apea manifo oti. Maleano no ayo nisi o mea tau lima SS te filifili mai ai. Maua fo ia tanto tau mafa SS mai Samoa e pei o ia. Ula mafe. Fa apea talo ulu mafa. Ise tau o fietele. Pala unei lole numero lo o ilunga monisi o fa matalanga. Le Tasi Market, le tali o lomana. O polopa patalo fatu to teli mai o programa levanga o le afia fi te longa o le pa o mai la o malo san tau ona sumai ia por fionga le pule fionga ngar mo mana tai ngar mo mana se ima fa so e winga i tatu ta vale fo la vai o ia le la vana tali peita ia te o le to ai tonu fatalo fatu ia mona weni e mai se foi o le talinga ia le tuala po se uso ia poleki e ia le lauvao fitalinga ia lauvao le uto mana tole makai o laukama io e le vanga o le vile mafuta mai foi Brisbane Australia sengi TV so fa tai mafuta mai e se foi le fasoa le betelo sanile mana ia fasoa betelo ma lo fasoa siata moni le fasoa le nai fa fonga mai ia deputy speaker au pa o isa walanga o le faipule le ainga le tai mo landu tasir miliona e tu sai o vaenga le sa u fa so atu now la fa sinka ko mai fa so luana i tatu mata u la tatu fa so ai ne vaenga le fiafi ole mata u mo si ka ko fa so ai le tulanga le o tu pu mai nei le Pristino America ka ko fa so ai yoi tele ni so o to le fa mai ia ole ua arresta ia le ole ua molia le plesking America ku fa msingonga le vo molia ia maloka ia le plesking ofiki por para mi ofikia ia tatia ia tata usambo la lava ita oto lava ia le tulanga o lo iai le sailinga o nei tulanga ile amiotonu mo fa msinonga ta oto tu pe le tanto judiciary tono Samoa ma si la vaenga mali e foi o le vai to tono so tanto ko tinu o le ua fatal sanga ma sau no manino le fionga le famsino sili sa tiu se motiva perese ia o le ua sa ilia no ni tanto nisi e mafai ona abalai ma te tala le no nisi e mafai ona abalai e jo avea oni fa masino e fonga le famsino nga tono so tanto tinu ele ngata be se ava ila to lo o ye to mai fa lo ia ila to fo ie nga tu langa fa pena ia manisi la e ye le to mai le tu la fono la o ka kala la vango ka fio la eli ya ai onga o le kele o le case o le kele o le case o le case ilungo la another case ilungo another case to le mata upu ia wa ko ngesi maka upu muri aku ia vatu pe foi la fa msingonga ngi fainga palo kala iki ia le fo tatia tu le so se fulu van ala fo ia isi wa fia ngi molianga e fa sanga se kanga kasko kas ha to ila la tatala ia ile nei vanga o le afiafi ai o le nava no fa pe fa fonga mai o to lo ia wa ia ile fa to fa la inga te le o lo ia ngi usila mana ia na ia va no ia ia le ua te tala mai e fai o ko ma fa masino iyo mo mien tato fa masino fu ie to loto iyo wala nga isi fa masino so le ele leile ku la fongo ele leile muri ka i me umai fa mao ai pia kau pala ai ai no fa la uteli pe ele pe ngale ko yo lai o lo ka fa ku mo esi ai mo mia tanto ni fa masino ile ngata o le to mai male mana mala manga ku o le fa masino ngalanto te fa liliwina le tu la fono they interpret the law o le isi vaenga la to te fawina le tu la fono o le au fau ku la fongo le si au vaenga ai o le judiciary lanto la vaia po o le official fa masinonga e fa li walongo winga o le mala malama male mafau fau male fatu anto o tamaya o le la ko fo ile kuspa ia ile au anto male po o le tusi tu la fono no winga la o matua mo mia lama le to inga to fale e ila ka ko fa msingo e mo mia ia mato lanto loto o le isila tanto fa soale la tanto fa so momuai pe no fa tu le mele tu la i nei America le Pristine now tatia ia le ulu ai taimi watu la i wala ngai le o la kongi angeru
Ele o lantou fo io a e sori lo le tulafono ua e sori lava le tulafono. Ai si o ka ku karkalangoa mo tantou faasoa tatala. I le malia i o le mafuaaga o le keisi lea. Manatua o le mafuaaga o le keisi lea i lata faitau atu. E afua mai i hasmane i le tupe lea se lau tolu se fulu afi. Lea na mawhai ona lea na whaatonu e Donald Trump lana lo ia fu i le sa whawhare pui pui. Ina ia ona tutongi ina i le tamaitai lea, o kamaitai lea, o langa ngaruenga e whai. Ngaruenga fu i e le mawhai nkaku karangua kile i ngaruenga ia. Iyo, a whaperitania a she's an adult worker. No winga la, ia upo le anga nuu ia male whasamo, ai wiki puri kile, ai na ona ufa ia tufa pena. O le ngaruenga le na le fo i anta maitai. So kilo kwa le ngor ka mai le o Stormy Daniels le ngor na le tamaitai moro au le leile ia le sa le ua mafua lo mana duala o angi la ua mumunga veve nga fai ma Donald Trump ia a o sa ungi kai mior campaign mana dua tupu le mele ele i tu la ia Donald Trump la fa sa ungi langa campaign o le palota ila na mele vainga ele na toe run nai mana tuala ai wa pe me wa ka fa longo ku Donald Trump wa ka pisa mai kaile wa ka pisa mai kaile e la wa fo i fa ngumi nga fai iyo ngal nga fa pena ya ol mela na be wa tupu ai to tongi ai lo mali tupele se lau tolu se fulu ala se lau kor suru afi ele se lau kursu kala e se lau toru se furu a fer ku penga kokong la ole fale moku a ko o si a inga len kokongi i le mele ina ia awar pisa e to tongi ai awange e pisa i lunga ia i vaenga ia neo o le tate fai kau ono no tau mo fai fo ile le na i fa manino le to tele o tantou o le fa soa le ka o vaku i o le ngongaruenga ia le fai er kamai kaile e fa kanga ai o io le fa tanga ila lo nisio tu la fono ma stete fa pena lai fa kanga so that's her job ya kama fu ila ye ke le VIP ke ro le to ti fa fonga mai ke le afo ia nga ya ru ya malanga fa nga ruenga e lo ke le afo er kinga o nga wa ya fe fa pe ai o le winga o le ungo o tele to fe tu la tala pa mata o le a tonu le motive. O le a tonu le ano fale ua fuai o nga fai loa lau kele ke ngelea. Mara tua fo iolanga ngā ruenga lava lea ia. Iyo. E ngā ruenga whapenga ia kulou whafonga le tunu ua whapeo lea. Ka ngumi au maka me whapeme. E ia la ngā ruenga ka uso o mai aere ka ua mai. Ia ngā ruenga whaepi whaataritani. Ngā ruenga whapenga. Ai pe ono fat o nei tai na se ole unga le o te fai atu ai lenga o ke kau mafai fo ilele e kau ko loa mai mea ia i le tele o le faafika uri le o ke vai ko i lunga o le Facebook ma share solo mai o le mea fo ilele e ke ruo ma se kangaka le la fa tora utala ta dia ia le fa maoni lo to lo la nga va o e malo to lo malo ke o friend ma pai ma la fa e le fa ma si ngo la nga te tauna e fa maoni ai o le wingo la utala e ara io no mana e faile mele tantu fa sole ma mai zovina ngano onga e mali io le o kulanga o le ngafisi ngel tene le ai se awale nga e ngau e fai lo le mea ai mana tu ele o se kinki kilo fa ngale le o se kinki ko se au karavo po o se kinki la e fai nga mea fa komiki le ai o le tene le ia she's a model ia o le fu wa fai o ngala isenge nga luenga na nga e su ai fu yang kupe o langa nga luenga ia le la e tupu mai ele tu inga fa fita uri le penga fai ngila ua mumu nga veve mangila ua ioi tanga mali ma Donald Trump o le sa ven peleske ale la pe wa kau sa wa ilo lungar ko inga me ia wa tautala pe wa ilo kele wa fai loa ora ro e Donald Trump langa loia ko kongia kurkupele mai ka ingali ai fe so ia le pisa o le pisa ma so e nga mo mea mtu langa ia ai pangale le la wai lo tele now ole ta ore maka upule langa ele ia se mea e lilo pea
ka ua la le la ka ko mai le ango fale o ka ku fa so ale no tango e vali tu ya oi le vaenga tau wala nga o le tele yo cases fa pe a fia ile to tele o le vaenga la mo ya te ua mapu e ai I mai lo tele ai I ua I lo kele ai le fa maongi fo yo le pele skenga ia o so vaenga nga ua matua I lo ai ua matua le fa maoni la fo I ronga ko olua o le price la le nga o le price ala nga e pe ia ia I va fa lo to I fa le masiona to olua wa le va ia tu la vai tu langa o news o o mai ma update pe o lai tu la va I tu o le prestine ia le fa le tua o fa ngol fa kwali o melania ia o le tu langa le na ai o le isi va e nga o le fa so o le so fina ngalo fa mata fa mata o se si va e nga le tupu mai I e ma fa yonga e fa pe ke fa se ai ke ngele o le fisili le o le fa so o la fisili e se va e nga o le ke isi le e ma fa yonga e fa se a ile mai ka ile ma tu langa wo o ye ile va e pe na o fa tu e o tele o fa tu o tato on fa msingo a wange I o ka ko fa msingo inga la nga e le ska ko me nga o le me ale tu e le ai fo I se tanga tai atu atua I lano le lale nei ai o le winga I o la utala e so ia talo fatia to fina nga yuli la usa ma te tonga e me se fo I o le Cecilia tu mala fle Cecilia o la ofisili la vai e se vai nga yo no e fa se a I pe ka kau ai o nga fa se a I le nga yo inga le ufa le tinele po le fo I ia fa mai la na tala ina o fa fisilingia wa I ka kang fisili fa maka o ye sa motive le mele o se kupe fa mata o e na le me nei oni tupe ai fa mai ka dia ka mai ka ile le ai o kire o nga ia me ongi kupe ai ma se nga mea ia pat a faila ile o se tupe ai a fai foi o lo nau ina ia faile me sa o le me nga le ke ele me sa o le amakanga ai le kupu tak poi fo tai lo yai o tai tale na mo ta vai nga mantua na oni manatu tanto te e pe es causa o lai le si tu ta ti tu ngam famile point la mai Donald Trump o nge ya me uma e fa ku uma o ngol fa nga palo ka mana tu le uto e fa ai lo mai Donald Trump o le wa ka pe nga ko ya lu palo ka o te ro fa tu ita au because at the end of the day a tato wo ha tato we fai pe fa pengel aka kofi fa masingo nge yo fa le nga male amio kong ia la se ser ko inga le langa la o yo tanga te felo to o lo tanga te tau o lo mas tanga te la o lunga tele o fisili la lo ta ma fau on the other hand isi ma fingele le ua sa ngai malau I lo akele wai e mo ia tolo sa le ilau I lo akele ngai a ko nga ngai lo America ai le I lo akele le langi a ko po ai le to inga tangata ai ona la o le case le ia o le ua le lo ngai ngope o le va le wai lo o mai le to tele o ani va enga I tu atu o le nei mea ka kia la America ai fo I mai loa e te mafo fo wai oi pe ia le uto I tau no se o malo ai fa si foi le tatu fa soa ole talaya tati avatua ole o onga fo I o le sona ba ai kanga ko ki fefeo ai po on kanga ka fo inga ngai ko e atu ai ole fa ta ua le na ho pe ana o fa ya du te ua fa pe mai walanga e ia ko inga wo fo ile e ke rua wo mamalilie I rua me ke rua e fa wa ai ko ka man ko se wo fa penga e io e antu mamalie antu ai umanga enga or kamanga ko fa sa ka rua mai oi now o winga na la tala o wai penga o fa ya is she an innocent lady le o tele o fa pe a mea o ke kana ngoinga sala no that's her job o langa le nga luenga o so langa le fa le enga e fa pena e mana tu foi la ia ele e ko kongi re kupe ko inga nga luenga fa pena ta tele fa ya ka ikanga mea o nga o mea ka ke fai kau e kire la ku e alu fu fa fa penga e ko kongi kupe o le winga la le o landa tala ai se a ua e se ele treating nga ia Donald Trump ai mangisi ha VIPs manisi tangata mangisi pelesi kenge former president o a uma ioi
na yini encounters fa pe mo fa toi fo o le kai mi fo ngai ia wa kele a fo ile tūlanga nunumi fa pena ai ole aunga au te ole tātou fa so le vanga ole afiafi ia ona la fa pupu pe ole uto ai tau nu usia malo ole sirsila o ia ia te oe ma au fo ie ke koe ngau wa ele ia se mea lilo ele manu mai lunga ni oi ele ia se mea fa apu mo ele fo se mea fa akwa pola e uma enga ele la wa lunga i lunga ai mai se la o nei ona po neo wa levan kukupu ngai mea irengi mea fo wa leva lava na tupu o ese senga fa mai siro makua o ese senga le anga sale ikapu e me ya songa o ese senga nga fa mai lo makua mako inga a mawangi au la iki ngi yonga poi me ai fa mai ia wa ko mai ya o ko mawa me nga le anga fo le kekele o ke le fongi ko kfiro ma o ko mama to whatever fo inga mako fai nga me ia ai nga ole apuru ole uru e velo male ma ai velo fa malam pa wanga me nga ka yeli ka pu e o yo le la ta toto malo long se si aki ia pele o boto ai tau no ula malo se fa se manta le lungo program ne vanga la fiafi Talofa. Welcome to Maota Samoa Service Station. Talofa. 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 Ua iai foi au nanga i lunga Pacific 40 ma le maua app. Mo nei tatou ainga, o lo alala i atu lo mau. To be a fiel on the Bemo or Samoa. Of the time left your mind. We will see you again. God bless. Jaibura wantile o se furu minuto te nele July on o falon ko o me lo fi ko fa pe o la malo iyo ia ai le fa ina te lo ia o fta wi fo ma tanto taimi ia ole a tu mo le so antai au mo we se va no fa tera no ai male a pulenga o le tanto GMana me se fo ole o nanga fo ai ole la ngona le na fa tau tu fo inisi o fina ngalo lo au mai lunga fa tai iyo mana fina ngalo why now elections coming up Yana te whai atu. Ia ka kia la o Amerika ia walanga at the end of the day. Walua Donald Trump ia tūla i mōlona keisi ma tūlanga whapena. Ua le wha maoni. Now, o tātou mai an tātou le taimile nei. O le sona mua ma le sona tāua i lea vaenga ia te auri keisi lea mua. Ia. Kako umai kau ki le wha maoni. A matana whai mea wha maoni. Kako kau ma whai wha maoni. O le o onga mua le na. Ioi. O le o onga lona lua tāua. Ai mese lava va ai le tangata le na e te lua mio fakasi sao ia ulanga ka meki veka o se fe o ila ukamala ia wala ngai fa pena e tele a fo ile umaloa e ke e se uso ngai vai mai lo se uso isa fo ile se si make ko alua pe mate mio fa tasi tele na fsiri mai o se fe o ila ukamala ia fa pena fo ila na le wingo le tanlaia pe ana o fa yatu ele fa yatu wa ka vai ku ngai o ka vai ku ngai de kele fo fa fitau li tu tupu mai tau runga li tatu a faso tele yo fa fitau li bota vai tunga o le kupu mai fo ina yuso ye mai lan to lo malanga mai ngaruenga fa vai taimi e wo oila e ona e tau so tanga ma le vai ngol tatu faso le fa taro fa se uso e tanga lo akeli ya ma fa le tu le ma futa le fiafi o le wingo la utara o le kele yo me ka ke vai ku ia wa expose mai lesi wa matua fai mai lesi wa ngare fia mau nginga ya ka vai ko foi so o ta vai tu foi ia wa sau fai mai foi marka ka fai me mari o le fai me mari so mai ia wa fai mai foi pe wa expose mai le totele ia share so mai le totele e ia vai totele lanto o ta vai tu lava mo ta tiro mo ta fa pelo ta ma fau ia ta lo fai ia fianga wa yai le tūlanga au nanga wha teknolosi nei ona pō. Ia, o le mea fo ika ke maa o whaila kakala. O ka ngaka ia kapu e aka.
o kanga ka o risi kai me ri pe pu e male ka la ngofo le la e to ku so ko o le faile la me era ia ko ko ru pu eka fa tu ai o ke mako yo ka o fo la vai tangata ai le afu se me o lilo neo ai ai la le me mali e me piko sili onga o vai tu lo na se wa amanta ona fai o le mele wa amanta la no ta tiro tu ai wa amakai la ngau mai lunga male o di ia le pe wa maua fa ko foi la kakala wa amanta la na o mai io fa hali mai foi la no na to mai mai io e se ha foi cosa o le ua au mai i lunga e lan tau fo i le au pu e akanga ngā mai lan tau le fia e whaia le ngā ruenga lea o le larafi tu o fake page ai pages ma au mai ata wha penei ma wha matanga ma wha leanga ta mali anga o tangata neo a whai fo i la ua tupu le tu ai ngā mea ma tūnanga ia kia fo mana ia fo i lo oe a wha peo le wa e tango a me tere tango mo le nā tangata whakua i fo kere kango mo ave sau fo kuanga mo ye soli ba ia waka ia le kapu fatu ai fo mai fa maungi mai kala ngoi lo ko rua ka ngai kala ngoi lo ko rua nga mea ma ku nga me fa ia alanga wo ese fo ine yona po ele nga ka skaili nga ia awo so mai marka mo ele ai me si le ala le wo pu ele ka le le lunga ole a faile fake page ai le lunga ai o silia tu lana fa le tonu le mele inga ua le sau fo ila o ele ale ua fa le kongu mai po ele ua maua ha fa ngofia ua ele sau la o enga ua maua ya stay quiet ya pe kango e sort out po le a fia lo a inga malau lau maftanga ya ua e sau fo o e fai mai o e video lunga fa tu e sau ma fai mai ma e fa pe mai io e wa lau mai le ama tu lang fa pena ya wa ngofa o ma fa nga me toi fo tuanga la na e vatu fo ele prokala mo uto ngai ase si anto to e taute o le siaso wa ele lei o le siaso e fa penga nginga o le makangi ai o le tanta longo ma se fau ia ma le tu ala lo fo e prokala me e me se fo o le tapu ai mai na yo to ainga le tapu ai mai paolo ma pelenga yo isiri o ka fa longo kwa so le wa fa pe mai ya ka kai wa mawa o ka fa longo kwa isi fa pe mai la ku karasol ia ole mea langa, ole mea rea sko fe au ia au ia ai fu ko challenge wo mawa la ukingi ai ling ko king. I mean, fa ngai fa inga ko inga kala ngai fa lo to o dua Samoa o lai pula mai mantau sia fa na. Ai ona ole wa esau la vai fa tau matatau. Fa fe ko ai le mai ngale wa mai e fu el tangata le lafi. Ia ole tu la loya. Ai fa malu o fa. Ele fu sia ngai uma e wo to le ua tala noa ina i le ala. Tu upere kanga ka wha amasi ngoia, pe anu ta whai atu. Tu upere li tangata wha amasi noia. Ea, e whaikalia ia. Ia, ai ore soifuanga fo ile nei. Ua sili le tele o tatou taimi wha alu i mea lele ngairo tele o mea lele i kaunga ko ngānu lue. Ma o tatou whaia, mo moli e lau wha malo, ma lau wha aftai tele. I ante o to umma o lo ngānu lue, ngaruenga wha awhai taimi e le whaingo fie. O pu mongi lava nga ele whaingo fie. Sa ilinga o manuia mo ainga. Ai mai se o whanau o lo whatari mai Samoa. Tō alo pūlo. Ele whaingo fia mo o tōu e whaitai tō lua. Tu lau lava. E whai ainga malanga mai wana i se ainga e whai o tōu tei tō lua. Ele whaingo fia ele ile vala ma le mafukanga. Ele ngata o le misi o le tō lua. O le misi o le whanau. A whailai ante o ele o le ete wha maoni. E me se fo ia whai o me whaatei ta inga le lei. Fio soani fo ina yuso manisio ilan tōu. Ia i vahenga whapena. Le ngai o kāku o kangaka soi fuelo o kāku ngi angiru. Ele ia fo isi tangata mi o tonu tele fa fitu se fulu nga fulu nga fitu ona pa ule tangata mi o tonu o talanga kus pa ia lengia ukala o le sini male taua o mea uma ia uma enga e maua ntanto ule fealo faninga male fia me se fo o ila to lo tapu tapu i mai i Maota malawa i Samoa mori fa malo le vanga le fia ia me se fo o tonu ngor tanto proclame o fai ule tanto o proclame le fia tanto proclame fai umora so taiao ia wa le tatou te alo atu le long weekend mo le e seta ia o le a talo soifua ta ilo soifua le so tae me se fo yo le ola fa manga se manga o le tu mari la foi funga va tele lo fa tele mo auto uma runga proclame le vanga le fia seta fa le malu pio voli ko soifua me Emmanuel ne fia
Dalofa lava Samoa. O le o tau no mai fale o loa le Tasi Market ni usila nei e tanto o loa o mea tau lima ese mai Samoa. E pe o fue ma to o launga. Tuinga matano Bluwave. Ula fala ula nifo titi furumua whaapea manifo oti. Maleano no ayo nisi o mea tau lima ese te whiwhiri mai ai. Mau fo ia tanto tau mafa ese mai Samoa e pei o ia. Ula mawhee. Whaapea talo ulu mawhai. Ise tau o fietele. Pala unei lole numero lo o ilunga mo nisi o whaametalanga. Le Tasi Market, le tali o lomana.